Dobro jutro moje dame. Evo, danas je 8. mart, dan žena. Ja s ovom prilikom, želim da oglasim, to jest da čestitam 8. mart lijepim damama, ženama. Žene moje, ne treba da nam bude samo 8. mart da bi se osjećale lijepo ili ne znam što. Znači, treba da smo uvijek srećne, nasmijane, jer ako mi nismo srećne ne može biti ni porodica, ni bilo šta okolina oko nas, jer mi smo takve žene. Ustala sam, nahlađena sam, znači ja više ne znam šta je ovo, da li ovo lijepo vrijeme, pa zbog toga virusa je previše, a mi smo sad navikli i na hladno pa zbog toga moguće da je radi toga naglo ugrijalo i da nam je to sad, što kažu, okidač i za viruse i za sve. Ustala sam sa lijepom porukom, Semir je otišao na posao, pa mi šalje poruku za 8. mart meni i mojoj maloj princezici, nama dvijema ženama u kući. Eman je ustao, napisao mi je čestitku meni i Emi i govori: mama, danas je tvoj dan, ja ću sve danas raditi što ti želiš, da ti pomažem da bi se ti osjećala lijepo. Tako da ne može biti ljepše. Normalno, mi žene uživamo u cvijeću, volimo cvijeće. Ja se ovako nekad zezam sa Semirom, rekao: pa kad ćeš mi ponovo kupiti cvijeće? Kaže: ženo, uvehnu će ti džaba, bolje ja ti dam da ti kupiš nešto što ti treba. A uvijek mi donese. Zvala sam jutros rano mamu, Ema ju je čestitala sretan 8. mart. Ajde, Ema, reci ženama sretan. Haj sine, reci sretan. Hajde, jedi. A te možeš li reći sretan? Da još donesem ti keks, a ja ću ti donijeti keks. Čekam drugaricu, sad će mi doći sa malim na kafu. Tako da, evo izvoli, još keks. Jede petit keks i umače u mlijeko. Skoro je ja pokazala kako umače u mlijeko, rekao ne bi li ona tijela otpočela, tu je opet petit keks, pa spašćeš, udarit ćeš se. Petit keks deblja. Tako da jutros govori: daj mlijeko, kontam što će joj sam mlijeko. A ja keksa uvijek ovog petita stavim na sto, ne bi ona uzela. Ja htjela sam da kažem, jutros sam zvala mamu za 8. mart i ona je isto čula sam ja čestitala i govori joj: Neno, setan 8. maj. Kako si rekla? Hajde reci. Upašeš. Srećan? Sretan? 8. mart. Dan? Žena. Ovo je puna usta. Ne penjat se, sad će ti doći drug. Nemoj se penjat. Doće ti drug, ti se penješ tu. Doće ti drug da si igraš. Obukla je jednu čarapu ljubičastu, jednu rozu i 2 oblačene patke. I ja kažem: ajde obuci iste. Ne da skine, hoće on im onako nejednaki. Jedna ova na patki, druga na drugoj patki, znači isto nejednako ko njoj na nogama. Ide mi. Neka te. Aj reci mi: ljubim te. Ljubim te. Aj reci mi: mama, pini mamu. Ajde reci malo: volim te. Volim te. Volim i ja tebe. Kako mogu? Šta ćeš? Mama, ti mi kamera. Kamera? Ja, kako ti znaš šta je ovo? Kamera. A čija je ovo kamera? Babijova, ja, ne smije se dira kamera, jesi vidjela? Iscrljala štrample flomasterom i digla nogu ovako gore meni da ja vidim da ona iscrljala, a ja šutim, a zna, govorim joj: ne šara štrample, neće se moći opra. I digla meni sad nogu da mi pokaže da je šarala. I cijelo vrijeme mi pred nos. Šta je bilo? Što dižeš nogu? Ništa, žene moje, ništa, sam htjela putem toga, ne znam kad će ovaj video izaći, sigurno neće za 8. mart danas,
a kasnit će, ali nema veze. Sretan vam 8. mart, da ste mi žive, zdrave, nasmijane tokom cijele godine, a ne samo za 8. mart. Da se osjećate vrijedno, poštovano, i ponovo ću reći, kad smo mi srećne, srećna su i djeca, i sloga je u kući, sreća je u kući i sve tu. Tako da, žene moje, mislite na sebe. Eto, to je to što se tiče mene. Ćao! Išla sam do trgovine i kupila neke stvari koje su mi trebala za kuću. Evo, Ema je me uspjela ovdje isprljati, lizalo je lijepila po meni. Liže ona pa malo mene. Pošto nije nam išla u vrtić ovaj 3. dan, to je ono kad krenu u vrtić pa se odmah razbole, ona je s temperaturom, tako da, eto, preporuku od drugarice sam dobila. Kaže da je bilo dijete non stop bolesno kad je krenulo u vrtić. Sve dok nije uzela ima u tušu u šparu, ja sam ovo 1000 puta gledala, ali nisam smatrala nešto kao da je dobro. Nije mu ni cijena da kažeš sad neka slaba, ali nisam nešto očekivala od toga, hajde mislim, u marketu gdje može biti dobro, vjerovatno u apoteci kad se kupala, eto, nisi iskusila takva. Tako da zbog toga sam se javila, da i vi ne pogriješite koji ja. Mislim, ne mogu ja sad tvrditi da je ovo ekstra dobro dok i ja ne isprobam. Ali moja drugarica isto, kad je dijete bilo u obdaništu, ona je radila, kaže non stop me zovu bolestan, kaže dok nisam kupila ovu. Royal jelly. On ima kao za imunitet, ima vitamine B plus C, Royal jelly, matičnog mliječa to ima. Kao za jačanje imuniteta i za apetit, nema tosine. Tako da, žene moje, uzela sam i ja, košta oko 15,5 eura i dođe ovako u ampulama. Ja sam već jednu Emi istresla ampulicu u suk i skoro je popila, ne osjeti se, znači. Dođe 10, znači 10 dana, a daju se 2 do 4 sedmice, piše. Šta je tu, ljubav? Znači, regularna cijena mu je 15,5 eura, mi smo imali 20% kupon, tako da sam ga ja platila 11,60. Ali, mislim, super, uštedila sam i isplati se. Tako da kad popije ovo, kupit ću ponovo, molim svijete moj. Tako da pije od 2 do 4 sedmice, pa ćemo vidjeti, pa ću vam javiti utiske. Ali vrijedi probati. Plus, sama riječ da je od matičnog mliječa, ja mislim da je dobar. Bez umjetnih, vidiš, konzervasa, boja, aroma, tako da mislim da je dobro. Probat ćemo, eto. Uzela sam da popakujem piletinu u male vrećice, pa usput da snimim nešto. Sad sam uzela da se presvučem. I sad ja i snaha imamo isto ove majice Stitch. Mislim, ovaka je slika, ali moja je malo šlampavija i ima još nešto dodatno. Molim, ljubavi. Tako da, kad sam pakovala stvari, ja sam valjda uzela i svoju i njenu. I sada obučem, tražim sve majicu, zamislite, molim, ljubavi. Zamislite, gledam 2 majice i sad kad budem snimala video, ima da me zna, dole komentarče, ubit će me. Ona ovu majicu strašno voli. Samo da znaš, evo iskoristit ću je i ja. Dok ne krenem, pa ne znam šta će s nje biti. Inače, u mene i u nje nema moje, tvoje. Znači, mi koristimo, uzmamo koja šta hoće i koja čije hoće. Ljubim te, sunce moje. U pozadnji čujete moju Emu kako kašlje. Smije mi se. Šta jedeš? Šta jedeš, ljubavi? Kifu. Ljubi, mama u tušu joj uzela 7 days one kiflice. I zamislite, hoće. Dole hi jela i ja vidim slučajno mini onu kesu. Ja rekao da uzme, možda će tjet probat. Rećete šta ova radi? Kupila sam batkove, dođu zajedno, batak i karabatak, pa ne znam kako se to zove drugačije, bedra ona, pa ja to razdvajam. Ove male dijelove. Šta? Nemoj, pašćeš. Jesi pojela? Nisi. Eto, imaš još.
Joj, Bože. Inače, ovo meni Semir odradi. Ali on sad spava iz noćne, pa rekao da razdvojim, da stavim u zamrzivač. Inače, oštar mi je nož. Narode. Dovežem na... Da se nadovežem na temu na koju ste mi pisali tam puno komentara. Minela pusti, kaže Semira, da on priča o svojima. Ljudi moji, mi se slažemo i s jednim i sa drugim, to je bez daljnjeg. Možda u tom videu sam ja pričala o svojima, što je logično da ću pričat, volim i njegov, ali pričam o svojima, naravno da ima i on pravo pričat o svojima i kad god hoće to. Tako da toliko ste ljudi, mislim, toliko glupi komentara. Isto kao da niko ne živi život, niko ne... Eno, sad ću ti donijeti flašicu. Ja ne mogu da shvatim, eto i ovi koji komentarišu da ste vjerovatno i logično je. Poštujemo se sve logično, svako voli svoj, svako svojim priča kako hoće i molim da... Suka da piješ, čekamo me da donese. Kad ovo završim, kontala sam da pravim... Molim. Kontala sam da pravim kolač sa onim... sa piškotama. Ide u njega jagode, šlag i sir. Tako da mascarpone sir. Pa kad ovo završim, onda ću praviti i to, pa snimit ću vam nešto, mislim, hajde, nebitno, ne mora biti sad recept ovo cijeli da snimam, ali ovako snimit ću vam ako ništa kako izgleda. Emina jagoda. Neko me je tam isto pitao, Minela kaže, da li ćeš raditi na informativni list? Da li radiš na informativni list? Trenutno ne radim ja nikako, osim što ovako snimam za YouTube. Kad se Ema navikne na vrtić, svakako da ću potražiti sve posla gdje mognem, iako mognem normalno na prvu smjenu, jer ja ne mogu raditi na 2 smjene, zbog toga što se mi radi 4-izmjensku djelo. Se mi radi 4-izmjensku smjenu, tako da je on 2 prve, 2 druge, 2 noćne i 2 odmara, tako da nikako se ne bismo mogli uklopiti. Zbog toga bi ja samo našla sve posao na 1 smjenu, a vjerujem da ima, mislim, jest teže, ali može se naći. Tako da vidit ćemo, ako Bog da, ja se nadam do sljedećeg mjeseca već da ću imati posao, baš mi je prijateljica. Pa u sedmicu dana završila informativni list i kreće raditi. Taj informativni list bude brzo. Šta mi se sviđa? Ja sam radila na svojoj viziji. Ti kad uđeš na svoju vizu, ti si obavezan u toj firmi ostati godinu dana, mislim kad uđeš tek. I recimo isto tako si obavezan kad radiš negdje, nekako ne možeš tek tako napustiti iz tog razloga što moraš produžiti vizu, ističe ti viza svako 2-3 mjeseca i to te baš više smori. Tako da jedina što je prednost u ovom informativnom listu, ne zavisim od svoje vize na Semirovoj sam, tako da svejedno mi je i nakoliko će biti pogodba i na sve. Da, ljubavi. Molim. A? Viš, mama meso stavlja. Oj, život moj, ona mene samo grli. Živote moj. Pravim ja meso, pravit ću. Želiš li? A ne možeš se ovdje penjati, srce. Ona se samo penje. Na laticu se popnje. Ja neki dan, samo što sam ovako krenula se kupim igračke, ona je otvorila laticu da se popne. Sekunda. Samo je minutu ne gledaš, penje se. Sve moram pratiti.
Životić mu. Šta je dušo? Reklamu da prebacim. Eto ga, srce moje. Eto sunce mamino. Tako da to mi je jedina prednost što se tiče ovog informativnog lista. Jer stvarno sam se s ovim nasjetila previše. Je žena, ali me svrbe ruke od piletine. Znači ja ne mogu ovo mene izvući. Ja ne znam zašto je to tako i snahom je isto. Čim dira piletinu i ona me govori neki dan, kaže, hej, nisi jedina. Kaže da svrbi ruke od piletine i mene kaže izludiš je kad diram piletinu. Ja kašlim, znači ne prestajem. Nemoj to. Nemoj, srećo moja. Ne, ljubavi, pašćeš. Aj siđi. Aha, nemoj, Elić moj. Imko moj ode napad igrat se, a Bogan danas nekako vrijeme nikako. Bogan ode dol s ovim prijateljicama izgradi. Aha, da se igraju tako da... Nema! Ema! Ne, sine. Sve piletna dođe isječena ovako na ove... Čekaj, mami, prljave ruke od mesa, vidi. Jesi vidjela? Ja to sve ovako na male kestice napravim. Baš ćeš Emić. Čekaj, mama, pa vidiš. Tako da ja sve sebe ovako podijelim na ove kestice male. I kako mi šta zatreba, da li mi zatrebalo za makaronica, da li za maslenjaka, da li za pohovanje. Ja izvadim sve 2-3 ove kestice. I onda kopujem. Ispucam šnicle i kopujem. Ja kuham non stop. Moja drugarica kaže, ja nisam vidjela ženu da ne izlazi iz kuhinje kući. Ja stalno kuham i hljeb pravim domaći. Kupim svakako da se to nalažemo. Znam, kupim, ali rijetko. Sad kupujemo malo lepinavi ramazanske dok imaju da se zasjetimo. Pa eto, da sam baš gledala u kušu orahe za baklavu. I nisam sigurna koliko mi treba, pa hoću mam pitam koliko ono otprilike ona ubaci na 2 jufke, mislim kila, ali opet sačekat ću. Pa ću otići kupit sebi da pripremim sebi, molim srećo moja. Jer za Bajram ako Bog da planiram zvati ove naše prijatelje na Bajram, svemir mi je noćna, kad malo ospava, mislim ujutro ne može na Bajram nikak ići. Ako se šta ne s kolegama ne dogovori, ali ne vjerujem. Tako da sačekat ću ga ujutru sa baklavom, sa kafom, popijemo, ručamo, mislim doručkujemo. I onda on nek malo odspava dok ja pripremim hranu pa ćemo zvati na ručak i jedne i druge ove prijatelje. Mirsu i Emru zovemo svaki Bajram, tu nam je tradicija. Prošli Bajram sam bila u Bosni, a preprošli smo bili kod njih, pa bili su oni kod mene i tako stvarno mijenjamo se, tako da ovaj Bajram su kod mene. Mislim, nisam im još rekla. Reći ću. Molim sunce, mamino. Eto da. To je to. Ne. Ništa onda kasnije, ako budem pravila taj kolač, kupila sam vala sve. Ako budem pravila, snimit ću, ako ne, makar kako izgleda. To je to. Ovako, za iftar sam razmišljala šta da napravim slatko, da malo promijenim, da to nije sutlija s rižom, da to nije trileće, hurmašice. Većinom pravim uvijek neku sutliju jer Semir odgovara, recimo navečer kad pojede zjelicu riže i mlijeko, hurmašice najviše voli. I danas sam se odlučila da pravim neki lagani kolač sa piškotama. Znači ne ide ništa posebno, idu piškote, šlag za slatko vrhnje,
ide mascarpone, sir i ako imate jagodu, ako ne, u redu, ja ne mora ni da bude. Inače je osvježavajući i baš je lijep. Tako da hajde da krenemo, da ne gubimo vrijeme. Iskreno da budem i ja da prvi put pravim. Nisam do sad, jela sam, ali ga pravila iskreno nisam. Iskreno i ideja je bila Semerova. Otkad govorim, mogli smo kakav kolač napraviti sa piškotama, jel tako? Mogli smo kakav kolač sa piškotama, meni uvijek nešto joj, rekao, ne znamo će li mi to ispast dobro. Ali hajde da probamo. Uzela sam 800 grama piškota, a ne treba mi toliko. Mislim da će mi biti dovoljna jedna kesa. Samo malo makar da se ne vidi. Uzela sam ovu tepsiju staklu, mislim flet. U njemu ne pečem ništa. Uvijek ga čuvam ovako, mislim ne čuvam, nego koristim ga ovako za, ako baš mi treba za neki kolač da izgleda lijepo. Što se ne peče, mada u njoj se može peći. Jel tako da smo imali dole ubostanu malu? Ovdje mi neće moći stati. Imali smo mi ovakvu ubostanu malu. Baš je bila ugodna za nas. I ne znam šta joj je bilo, pukla nam je, čini mi se. Nema veze, ovamo ću iskoristiti nešto, ću. Možda ja ovo i ne radim kako neko drugi, ali žene, ne zamjerite, prvi put ga pravim. Da mi ne tražite tamo zamjerke. Mislim da bi mogla još jedan. Idem sad umutiti slatko vrhnje i istrešću cijeli mascarpone da bude bolji ukus. Dodat ćemo mascarpone, čitav znači. Jagode imam, čak sam vidjela da neko doda unutra. I šta ću dodati? Dodat ću malo kokosa. A zašto? Da mi ima lijep okus, čisto, ali to ću kad umutim, znači. Malo sam udukapala, pa neka sam. Sad ću dodati kokosa, ali ne puno da mi ne bi bilo suho, čisto malo tu po našoj želji. Eto, neću više. Samo da mi ima okus kokosa. I sad ću običnom, znači kaškom malo promiješati, ajde, nebitno. Eto ga, to je to. I otprilike ovaj se smjesa podijeli na 2 dijela. Idemo, ja ću to ovako
Mislim da bi mi trebalo da bude to dovoljno. Sad kad se mascarpone stavi baš bude čvrsto. Ako neka radi na drugačiji način, malo bolji, nek mi pošalje recept, ja volim slatko. Ma nađem ja sebi tamo i na Google ili na YouTube i svakdje gledam. Hoću sad, eto, otkad govorim u to, baš sam spominjala u jednom videu, hoću da pravim onu biskof tortu. Jel se kaže biskof? Ne znam, ispravno ako griješim. Onda smo skontali da je bolje da je pravimo za Bajram. Mislim, pravit ću baklavu i hajde da napravim još i to. Ma ovo nije neki zahtjevan, a jednostavan. Ja bi sad dodala, poredala ovdje jagode. U nas ovo neće dočekat Bele sutra. Kao i obično. Jagode sam isjekla ovako na tanke listiće. Ja bih i redala ovako, recimo. Možda.
Evo ga ljudi, završila sam ga, znači premazala sam ga. Znate kako je težak i pored mislim ovog pleha težak je. Sad ću ga staviti na hlađenje pa ću onda rastopiti bijelu čokoladu u slatko vrhnje i onda ću samo to prelit. I pokazat ću vam i to kad budem preljevala čokoladu i kad se ohladi večeras uz iftar. Pa vidimo se ako Bog da na iftaru. Evo ovako, još sam nešto htjela da kažem, da budemo podrška jedni drugima, to jest pogotovo i u komšiluku smo. Zamolila bi vas naravno, ko hoće da zaprati jedan lijep sadržaj, naša kuna u Kovačima je počela isto da snima za YouTube, Emina Mujekić, Semir će staviti tu u donjem dijelu ugla, znači stavit će sliku kanala u videu, pa ko želi da gleda jedan lijep, zanimljiv sadržaj, nek zaprati. Pa lijepo je da budemo podrška jedni drugima, tako da eto, to je to što bi htjela da dodam. Kako sam i rekla, ohladio se kolač, rastopila sam bijelu čokoladu u slatkom vrhnju. Ja sam 2 otopila, pa se nadam da će biti kako treba. Dobro sam. To je to. Moram malo samo da nagnem jer mi čokolada rijetka da samo rupice ove popunim. Eto ga. To je to, žene moje. Evo ga, ide na hlađenje i kad bude presjek uz iftar pokazat ćemo vam uz kafu pa kako izgleda čak. To je to. Vidimo se.